no atenase me pacho program a wo hwe ya to ne din say Tete Atimpon Bible no say according to Jeremiah chapter 6 verse 16 wose monko na monko gina kwampa no so na monko bisa monko na monko bisa baabi akwampa na yedai eda yenko gina Tete Atimpon so yenko bisa baabi akwampa na da ne yemfa sa akwa no so si ehunu kwa ne dia yemfa so bi ne yenya home ma ye kra nipa bebre afa sa akwa no so wanya home bebre nso se asode nti onfa so no wanya home ne bi enti odofo ye de ye wo ha ye kasa kire badwemma ye kasa kire obi a waye na adwe so opese obobra ye kasa kire obi a waba wiase ye kasa kire obi a na dwene mu da ho enti abusua enne ya bedini nkomo pa na mi a medi dwumade medi ene odifo sikadwa ba akopɛ eno ano no na enne nya menko na metea mene medifo ba enene mene netea aha enti mepese ono so bebo ne din ade akyerewo na afa ya to ankomo no so awusiafo mi amo hwe mi ye frɛ me na na masika me so me odifo ba me ne odifo sikadwa ne nam amen abusia mepacho we there from the horse's own mouth utibi Bible na kan sembi according to Joel chapter 2 was say enabri bedura mehwie me honhom agu honam nyina so na momma ba ne momrante be hye nkom enti don't be offended e ma ne nyonwanwa enka ne na enka nkokorafo ne mrewafo ne hye nkom but Bible na kan me ate asese enabri bedura enabi bedu enkokorafo ne nkom hye na ebeda ne dayeso na mrante ne maba ne beteki mantle no omo de be hye nkom enti sanne so hu se ababa so no kama enne yasua adom no ade tumi yagu no so se ne wanya na dwuma de a ene na kire se enkom hye na ye kan to Bible no enkom hye na bem enti abusu ne aba bedi nkomo na mesrawo enne meni obi obepeke course no sesi ai enti me phone ekura me nsem sa ofra me a me pacho me ntimi mfa ma me mfa nkyerɛw phone ne nie so from sesi a me pacho me ntimi mfa aha enti twan me de number na etudwa em from sesi a twan na me kasa wi a de owo bia from na ka kire me no obedi nkomo no wa hye nso ama me se ye onipa bebre wo ho a wo frɛ na sanya me ya na mefa wotimi nso to me yere ananse me difu bai ka kire se fa phone ko ma ni wura eno na da bia mo ya na me bo ye afu ma bisa so to phone ama me phone ye kuta me mo wa na to phone ma me ya na me to ye won na da so na pa wo se odifo ma men send o credit kakra ebi nsida uma me bi enti me na eye me office na wo bade a nipa obe pick me call no ka hu se phone ye me ya me dia enti dia be kokosha ne nsem bi ye me na me ma akwan se on fanya dai eni dwuma emfa ma me enti so fra enyam na mefa asem bi ye wo ka bi aka na de obe pick no obe ka de e wo nyina de akyerewo me pa cho a word to a wise is enough yada otwede amponya nkrompo ase abusia ene program yi me no ba bedi ne ye na program atu ne din say Yeshua HaMashiach is the divine creator. Yeshua HaMashiach, he is the divine creator. My number ni 0553 011926. When my number me didi juma, me patcho her phone TV nase. We TV nase a number ne da ho. Bomade na peke. Wo phrase say amen ntimi mfa. Emfrashe me. Wo de atwan me kasa wie pe na wo se mapon a me sane up pa. Bomade afa. Na wo fa ana wo frame a me no betime de nkomo. Bibia be koye e de amaye. Enti phone ni emframe o frame a me ntimi mpeke. Me patcho me da se so ayesuti amame. Abusia Adentina make say Yeshua HaMashiach, he is the divine creator. Odofo, odoman ko obo so ni asase o ye ba akopɛ. Na oye ne mu nchichemu mienu. Oye oba asanso ye bema. Na yaka Yeshua HaMashiach, medika be kan asem hu asem pen. Ɛna asofo mpanifo nyina bɔ sadie no. Ɛno na abɔ wonya resource. Ɛna abɔ adi nhyira ne nkunimdie ba. Ɛno na abɔ atumi bi esuro wo. Ɛna so abɔ abosom kurampo ebre ne ho asem awo. So obo sadi no abaifo nyina abre wo ho ase efise edini adamfo a Yeshua HaMashiach ono na tumi nyina hye na se enti odofo a na wutie me nya abotre na tie nsem ame no ka no medika beka na ha se yaka Yeshua ye nipa Yeshua oye Moses na koda ya Moses na tete no HaMashiach what the Hebrew language ma HaMashiach no e kire se enwosra tiere o anase the anointed obi aka no ho afrefre me kan wante
me so fra me a mentime mpeke wa de ne eni wo fra me a memfa wo fra me a mentime mfa menua asama mekan bibini wa so odin dodo tie me ye me se me kasa wi afra me no bedi nkomo enti bedi ka ka cho se Yeshua wanya honhom Yeshua ye nipa ena Hamashiach eye spirit anase Hamashiach no asechire ye nwosra the anointed enti se nipa betimi anya nwosra anase nipa betimi anya nimonyam nipa betimi ye biribi am ya jeje no so a me pa cho gise enwosra bi ye dai eso no so enti ebra Moses ti ase no na Yeshua no onye obi ya tie ni o Moses ti ase na Yeshua no onye obi ya na Yeshua no yakoa no osum Moses na bra Moses ibewuo no wodane poma no ye dai edema Joshua enu na nipa adi akire ka se Yeshua yasra no anase Yeshua dia yasra no enti ebra poma no tie ni o poma no be hye Yeshua nsam no ema ne be ni patitiriu ema na nim bebe nyam enti enne me so beti yi Yeshua wode ne poma ye dai ama me enti se Yeshua de ne poma ama me dia me so beti me di dwuma ma ba be de Messiah abusu atie ne ye se akase Messiah nya obi a wo ye nipa sonko bi Messiah nya honhom Messiah obi a wotime je nkwa so yare no wotime asa yare wo da amane me no wotime yi wafrim enti asante kasam kra ya na ta aka asem bi obi ewura amane mu a na so obi tumi ba jeni free sa amane mu a nipa na oda amane ntumi ka che nipa na obeboa no se wadi me nya menew se manhia wo a ti asem yo me nya menew enti se me da amane na obeboa me na me ka che se me nya menew a me patro na no che so nyame ana da bi eye kasa enti Yeshua Hamashiach no medical ka che se wo ye Moses akoda ena Hamashiach no ye the anointed enti ma ka che se the anointed one no one no the supreme God oni pantime wono ema na nyeyie enti one the anointed enti ya kan Yeshua Hamashiach he is the divine creator oba bia ntime wono one no oba ade no ni twidi na da bia me boche se ya fa ni sikadwa nyamekese maka cho se sikadwa eya akonwa eya sika ya akonwa ena nyame ne doso emu kase no ena ya fa no nyamekese abusia asam no the message is so simple na metabo dibi ba na nyamekese me pacho ho na abreche the creator to me bia no so ase wa breche the creator ento ase me ma breche obi a enti ya fa ne ba na nyamekese ayo so ni asase wura enti abusia don't be offended men someone make no it takes only the wise person to understand my language tieni yo me ni watem yamo tien someone make ni abusia ajaya adom o kira me trase ya sorry ewo kumase sokọ apetuda na me hwe won na wabre ebi enipa bi ho atie o kira me di dwuma mienu na no ntia so do problem bi ba me ntime nya ho adwuma o kira de ejire so pa ye adwuma eye awo obi a awo nti ne kuru man no awo nti na wori ye yagu awo nti ne kuru aka kya so okọ wori bi aka ne ho awo nti entokwa da fie awo nti woni animonyam na busu akwa writing off me pacho obi wo ha coincidentally wanya problem e oni yafrumu yayi na wodi ato atwere sai ni pa na me hia no obi asu ni awode woni awode oyo oba wotimi ya bibia kama wotimi ne ba mehia bibia ya kama ba wo ngoda wo sai ni pa na me hia wo bomode na kire tutumnika ne fo ni bra piem e o kuma se sokọ apetuda everlasting power palace EPP ni atu din say anaya je so say the spiritual headquarters tieni o tia bomode na bra afaya apart from awo no o tia me science ka ho adwuma won na nkankane wo mu di dwa na sika wo nsam wo bobra na coincidentally woni kwankwa afa so ne sika nyina hye say ni pa na hia no o tia bra na enye sika ho adwuma ma wo metuoi oduma ko achemade Yeshua wa chemi tumi ya wa chemi sika ho adwuma ye etu odasani bi ba wa chemi haban a ya de sika ho adwuma etu obi biara wo hia sika me kasa che youth no se so obi ka che ose yenkodi sika duro ko dada kam ko twa nipa mere kumo maame kumo papa kumo awoba ana wo yere kamojagu ko twa dwan ko twa kokọ twa nantwie na faji sika me pa cho enye nokre mpa
eno moaw enye correct enye obi kra free ne nsam na mfa nkodi yie na benya problem enye nipa bia na torment no enti hye no so ma me so ye youth ana so ye young boy ana young girl ana so ye abranti ana baba wa o kire me trese me yeska mu adwuma tumika ne bra me kasa wi afa number no 0553 011 926 na fra me bisa me odi from person basic akwa nche ne bi enwo akwa ne sei dia abacho se fa bra no wutimi de ba ya de ne dia mawo fokusu dem eja da wuruma sika beba abotom wudi dwane se ne ma nkoyi a me pa cho kire me to me safrawo e wo kuma se sokoba petuda everlasting power palace aso dem me wo sokoban obi fro wo se wo te sokoban by petuda na make wonim me pa cho petuda no eye brono ba ko a eno wo sokoban mu wo be ko ampayo a baabi wo ho ebo kese pa da ho ti baabi ebo kese no da high tension kese sie ni mu ya si somebody bebre me de yanka ho me de mesi ade pa biara ya hwe ne yehu enti me si signboard enti so ba ya me do me abra me number no eno ne me signboard 0553 011 926 bomade fa na me ne oni nkomo na aja be fa me so ahira wo enti abusia samanka ho hawa na no ntia se enti me nya ho adwuma ya yare sam ho adwuma all kinds of problems fa didie bra ya to wadu ebi ame abodua se dua no enyankunku ade a tutumrika na fa bra so be ko anyama mu me mu anyama animtia na adwuma no me se me sumtumi kase de tumi nyina sha na se ona me som no enti se abodua se dia yi me nu odi for me timi dane dua instant e wa so dem me ntwa dwan me mfa me ntokosua me ntwa kokko me nyusu moja me kasa keke because oduma nko se ebra obo so ni asase wo de num asem e na kasa ye de obeka bia na ye ho enti tumrika na bra se abodua na wunya nwui ya nya ne daw wunya na adakam na otimi kasa nko ade o che tumrika na bra na me ye ho adwuma kira enti abusia ma me ko na meska so me ko bi no man ka bi de yenye nana o che ya trase ya adwuma na o che e de ba de na nipa expecting through ho yo papa me dase de me pesa me ka kira hwefo ene etiefo amutie ne se ochina ye tnase okuma se sokoban petuda na ya ye adwuma me pe obi a ose wono de onji hwini ochingifo omra na omesonhwe yen asori dem na se woba na sane papa kan ya bodua ye odinanum asam etimi sayare entimi sro bra ne fa na beti asase kronkron ne so ye de afore ne ete kuma se sokoban petuda enti bra ne boa ho ba bra boa ho ne bra we de mo fa ncha me se bia me kasa na etitisi me sremo ye tena se okuma se sokoban petuda na ya hwe nipa ye boa nipa ye ya wo ho adwuma obi a osinani efra kire se yare bia adwuma bia odifo skedwa ye bi enti bra ne be bra be hia we de papa me pa chom pese mbisa wasem bi ka asem bia se e kire enipa no bebre adwen so na pese me bisa wo all right o ka se awo me pa chom pese mbisa se yasho amashiak one ma awo ana se ye bosom ne ma awo nana me pa chom da se abusia fo me se me na mete afidie so yi me se ofra me na me ntime mfa twa me ma me nkasa nwie mo fra sa mo ha madwene me pa chom da se me da so atema se no akate na ma me no me kasa wie na o se ma sign up a pa chom bomade afra me aha me sign out afra me na me no obedi nkomo me da se nana obisa asembi me pa chom ya kasa wo a oni pa ntime ma wo musum bia ma wo Yeshua Mashiach the anointed one on the ma wo tienio enipa bia mari ase no na busum bia ni ho Yeshua Bible na so tete form no tie no de nwuro nipa dasani eno home wono ane nko home ye woni mu ede gu onipa mu ena ma onipa be okrati asefo enti busum time maba sometimes yetimi ka se wadi wa wo nsuo ba na de o ka na me de to so obi timi ka se wa wo nsuo ba akwa na water baby abusia se wonni mu a me pato nsuo bi amaba Yeshua na maba enti so kwa busum fie na se busum bi di dwuma wapaga kosoro oso otwadi ampon yese wo otumi no akasa kire asase ansa no otime di dwuma tie ni yo so kwa busum so da busum bi asi fom enkane na mikrom ba bia mikofri ye no na busum bebre ho enti esusu ane ehunu enti me ka wo yan kasa sofo no te busum fie
me pa cho sameti busum fie pa anka me yesunsum nipa de aho me ye me hunu me nu na ko na kra na enti me pa cho de me ka nyina ne se sabusum bi si fom na so be bibia odi ka to kosua no o se kosua na metu e kwa mu da ho ana ho na busum wo bisa no sabusum wo tumi busum ro nkwa enko bisa hwan busum kra tim bisa de obisa yeso a se ade a me be yi e kwa dem e be yi ana ti se yeso makwaya na fe wodi ni dwuma yeso makwaya ontimi ni dwuma e ma ne yi enti me pa cho nana so obisa me mpa cho busum maba enso bi amaba yeso na maba enti me kasa che obi biara wo tie me se yafundie abawa tumirika ne bra na jamfa me so emie kwa ne mfama wo o che ye di dwuma gidigidi entrance ma wo nti obi maji ukunu entrance ma obi mfa wo ntwa apoa tumirika ne bra be hede ya tumi ye me dia no di fos kadwa me pa cho me number 0553 011926 nana waka sa asem wo yi me pa cho me yanko ba dance bi mra yanhwe owura bia wone ne yere ba so dem on be pie mu everlasting power grounds the power grounds wo omo ba ye no enya wo problem no mo de ba ye wo ba de ba no wone me yere di nkomo wa so dem o na nasem o kan ne say so ma me dey for the past 7 years ni me nwu bio ma wo me nyina wie na me nya ma dwe se ma wo sa nkomo no mo di keke wo ka asem no ogina asase konkoro no so wo fi ho no mo koy no okuru ko hia ya etwom awo dem wo ba na nyinsan na onyinsan wie ya no no oni okuru nyina nu mu se adenti no ma nyinsan because enye awo problem no mo de bae me de me say awo na teta aba so e overlasting power palace enti onia sa office on pa wo a wonya ba so de mo se kim enka wo asem at the moment abeka wo asem me pa cho okofia okowo ebro ba ni nyinsan ye ene nkom hye bae e ka che sa akora na wo ba no eja be fa me so aboa no famous nya we ya sesa tieni yo akwa no oba na jabe fam so aboa no na akwa ndi nhira bi na eba akwa na eba no odi sika so ba dai ebeba me pa chwe ti adanse na e desk screen so ye ntie ne ye ye nkonko tie sa adanse ne mra don't be offended na me pa chwe oba ha no when you say what you say ba ha e ba chwe ne ta ga no ni say e ba na anchebia na fire food. Bon, ça que c'est pas avec le bien à la mais quand on m'a dit qu'on bien, quand on m'a dit que les micros du massacre n'est pas. Et cela me dit qu'il y a un peu pour nous, parce que amen. Pourquoi vous dites qu'il y a un non, mais parce que when you say what you say about et bah je vais ça va on say et bah na anchebia fire food. Bon, ça que c'est pas avec le bien à comment on avait dit pas mais quand on m'a dit qu'on bien, quand on m'a dit que les micros du massacre n'est pas. Et cela me dit qu'il y a un peu pour nous, parce que me pa cho me dase ebere ni nti me kasa me boni nyina ewa some other time me ba be boss video nyina no tie nkomo akoso tie ni yo nkomo bebre di akire wo ba na hu no ni kru nso be di adanse be ma pa wo kuta mic di adanse na be me won chese wo huru di wonye eye hoya eye so atumi me dia me ka no kra che se abusuya me se me tumire ana ma che osie ma me che se me betum futuro de agu ani enti abusuya na wo ho kire wo abusuya awo nti wa ware ya aguo me ne yatumire ka ne bra na last na me ka asem bi time na me preach wadum oba bi no wo ba akwa na nya ba 7 years akwa no odire tira na no konda na chi na waya basa wate sa enkwa na do mu ko rehabilitation for no sa ne bi na akwa na ye ontime ntena se otena sa na no konda na chi akwa no chese ontime nwia ontime nante na ne ma me dire se na chi sa di pa me ko mu afri kumasi agona e ho no mu free bedidwa e wo adum na me preach wa bonten me ko mo no mo ko Sambra hotel ho no me preach wa bonten na sister no beto correction oba no obeka chem obeka gumaso no se odi for me srewo me ba me wo na che 7 years ontime nante entrance ko ontime nante eti wa pa me so ya fam pai bota mechi na me se wo wai e na okota makran ba che se akran ne ko da ho se ya eti asema me ka che na ne se koton nsuo ba ko bre me pure water wo de to ba ko bre me oba ne mpaja ko so na me se yeso a wada roma akra wo na agbo no a
so apaso otena se a akrai medene hye wonsa ma akrai onye sebo na honya den asa agro asa mpa me wie na me ka kire nse ma me fanso no hura akrai ne tirim oni hura ne tirim wie a ma ne kakra be nom ne yare ne nyina kɔ enen hyanko odoma nkoma bɔ so ne asase ye so amasiak ya ne twi dia friend sikadwanya me ka se na ena akrai ne ko school ne ma me hia me o se wo fa zam sa akrai ne se o ya kɔ be form 1 tieri akrai ne ya kɔ be form 1 akrai na ko aye jimi ya so o ye water baby wo ye nsuo ba ya ye ni ho aduro no me de pure water ba ko pe o enu me ye no wadum tieri ye na me preach obonten me ye outside preacher o me preach obonten sa for 19 good years abusia me kade me nim me nkade obi aka kire me enti me nsama me ka no me say sa wonye obi a wo pa no kura wontem ase enu ti na me ka nsam a na ma prove me ka nsam a na me the evidence aidai me the ababeto tieni ye abusia ma ye ne ma bebre ho a me antwa video ti bebre ho me de ma no na aka abusia o kire me yesika adwuma na o kire ade na obi expect obi wa na adwuma sai obi wa woni sika obi wa niam chese wo de ka wo peska de atua obi ba aso dem a ade be no expect odi for me that say dia metimi aka ne say me de da bia sama meta aka ne say o change phone emerson hwe obi a o se wono de oba wiase oni adanse da onya bibi papa bia wo chinchin asofo bebre so me pa chofa asofo bebre ne to nchen efri se obi a ne hyebre ne nkrabia obi a ne boafo me pa cho ebia na wo boafo enya babia akọ enni babia akọ ye no enti bra na be so odifo sikadwanya nkopon ne hwe na ye hwe se bibi papa betimi apie afri mu e dia ba papa me dase abusuafo odifo ba wa set record straight me pa cho me dia na odifo sikadwa wonu su dia na meska odifo ba me pa cho the number no wate 0553 011 926 ebia na person follow yen ewo YouTube a me pa cho me you know ya kan say me YouTube account no ya fa ne sikadwanya mekasi TV sikadwanya mekasi TV bo modia so be ko videos ni nyina ho mekasa wi na ya de video no ya de ato etu ko abenya bia hwe videos ahodo ni nyina ho no ma na guo me pa cho ko ya subscribe channel na mame na share videos na guo no se be be chi so abomodia fa me number no 0453 011 926 na fra me ni ani nkomo na ufra me ya enya behwe ade na meska say wo pe obi a wo yechinyefo bra na be so hwe e simple and short me de enchi ato na me to obi bia so akọ baabi anya yie bra me anto nchia me ma boso me ba akọpe me me to me de boso me na ya adwuma ti boso me ba akọpe me nya mawo sa boso me nya nuru ma ya adwuma mawo na boso me nya nuru ya ko akoma to yam sa boso me dru na adwuma na anko yi a e ho na wo brem bia brem me se me nya nkopon ne so oso wa cha tumi bia abusia o che eska mo adwuma me pa cho me anko ba dance bi mra me ba bia wote baabi wote bra mai tie ne yo na ene ma kire so ama no ne kura to kwan ene ohia na ahia no aya ho kire na ne ma kire so na wodeka na di Tete no dware akɔhyɛ dem wa beda no boska dwanya me kase mpaye wo se agya me sra wo se me agya me pam nyina de ama wo enti me niska me de ko tuaka ska gya tuaka na ma me ya we ko ska gya fa so tuaka na ma no me pa chen ko bo sa video Amen. And a question. Last week 2 weeks, the bar have a sorry. So for car say, so kid like I say, Obia and Kamakuma swab, Diana, on the bar for dear. Anna, they come a kuma swab, Diana, they have a bar for dear. I ask her, bro. Ask her, bro. Miss, what I am, but Sada no quad, the emission sad I am. Now, quite Chimaba, if you never said, milk quiet, Minjay, milk fire, Minjay, and so. I mean, try me luck, and I go for ye. If I feel in a wash, my papa made to go free. Since I didn't work for me, I made the ass and me you won in our share them, I shut them one. Maybe I am pipe. I'm going 9 to 9:30 minutes. I'm next night now. Didn't command or some coffee.
But our this will be boy pulling the light to show up to grab in this sky of a light. Before me pulling one and say, Maya. I besides said Diane, I'm saying, blame no buy. I'm say, yeah, and you rain, come on, I want to make obey. I go no one and 4 million. I'm not saying Mamma, just so bosses. And I knew it. I know you talk about you come on there. But don't get the palmer to you. I found out what I meant. Come in. Mamma, to us or to us in the morning. And they don't say if I stand mammy and all kind of man. May I say that when you're the time I do mamma. The time we have a first can. The packaging gets to be asked. May Father, we keep on the woman, or the can do what I'm for baby for. The next one of Friday from me to get that made that time I do it now. And pray on the boy and his schedule and make us have it here. But the only way the army. And I made that one to open the bar class. I'm running at me. And not to medical. That means Jimmy Capone and Capone and but Miss Abbey. The Becky and medical and then who was solid nothing. I am coming paid you up for running your name was never at the other symptom. And I'm so wild into work. I don't know if I can. No, my friend. I want to know my feel more there for like the last hour for. Still now, but here I'm putting up on some side. There's a million people. I'm into one. I'm saying, yeah, and the mammy back around much, you know. And the one was here, or the other because the other drew the fear. And I'm going to be free and I'm going to say, Madam, you can't go and go and answer the power and now that's But don't get the palmer. Yes. Siafo, me pachote ne saying. Hwe, da bia ya na meka se nyame ne hwan. Nyame ne de waboa wo. Ye wo empempre boafo. Menua, enti na da bia mbetra me se, yeso a ne som no. Se de wo som no nya sa na tie wo. Edin na de ama wo no. Anya sa na tie. Enti na manya daje abekire mu. Obi ti ba bi o se, wa mo Yesu din. Enti o free nyame. Me pacho the real name of Jesus Christ. Eye Yeshua Hamashiach. Tie ne ye. Enu na so for mpanimfo ehunu eye secret. Enu omo bona solution ye dai. Eba. What again na dance die. Anya me na me tie na akwan on fa so. Wagidi ni di. Enu onu atira se na obo mpaye. Me pacho na sa odeka. No asra nyame bi se. Eja me srawu. Tua ka ma me. No ada no so da ye no aba ba yi ne ma de akyerewu. Na ade ate no de sika ba. Me pacho me do otem. Abusia me number ni ne 0553 011 926. Fa number yi. Me the program ni nyina ba wiye. Eja ya dum adwo de be sa ba be de ahyemu with another episode. Me am di dwuma de yi. Me din ene odi fo skedwa. Me ne nana maska ene bae. O kire ya trase de dwuma kase e o kuma se sokoba petuda. Ba ma de abra. Na aja be fam so ahirawo. Me chia me ya meyere. Lady Bet. Eja mpajawo. Wanko nyina mawo. No oje okase e. Won hye nche ma nyina. Me chia me ma nyina. Me ba pa ni na agye. Eja hye. Ma chia me ma nyina. Ma chia me sofo ketoa. Osofo afriye. David Kwaku afriye. Me chia oba bia obi ono oyere me chia mo. Na ma chia me ma nyina. Nana Meska. Nana Kuyasika. Nana eja hye wate. Eja nyo okase e. Me pa cho busia me di program no asi wa ha ya. Fra me adwetwe nkomo. Me pa cho me da ase. Bye bye. Amen.